ene na mame ensan ema wakwa biem Badwam ena oguso a wo hye no na sei ampofo agyin Asante Mampon this year ye nyame yadom 26 December de nyina ekwa Asante Mampon na yakwaji ani nana machi machi osumini aba se bibia e fine ekoyie mehwe toma egu nan ya aje se bibia e fine na se no kamini aba de ena me se mende me hu hwenye anope yama wa kwaba area Badwam dwumadie so na ye ba ne se ya hyehyehye na wo se de bon krata no mu nsem ma eno achi no agudie mu nsem ba before se ye betie simpense mu papa nim se opomde mu nkomo ba ko mienu enne so ye fia dai ye de ahosepe nsem wa ni gidie mu ye de eno nso ebeso ye ko weekend ye fully packed nyama wo weekend mu papa and you few days to election no action no last days are always dangerous yemfa gidie ena afi so kra no opepa enko sabato we mu wo Ghana ni a utifie wadwen usuban oneye chese wonto aba no sesa usuban na abato ene yeto a ede nsakraye eba omam wo se yato aba ye hu hwe o kasa wo ye trofo sanse bia ukrom sukuu na nkwada na ekọ no aban bi ene siye bia o yare a okwan asabia aban bi ene siye ekwan a wonam so a wutu kwan no aban bi ene yeye enti ye den a abato a yato e wo mamu frim ne santen no ede nsunsuanso bi aba ebia na wo de opeso hunu ye eno so nkyere se unto aba because wato aba ama obi nso enya eso mfaso obi won ma yemfa mehye ne sem se je ne kodi nti no onhu oh yes I know yes selfishness that's selfishness ye bebre nyina so ye hu hwe selfishness because o mamu ni nyina also do ani be kaakai se bia ba bia wote ne kura na hu bibi ho a wo do ani be kaakai o manu mo be hu se bibi akoso wo ba bia se enye aban otisu aban etwa mu anase de atwa mu ene yeye eno chese abato ne hunsunsanso what I say ni epekwan di buronya etima mo ntrentre fie nya se yento aba be wi achi na aba na wo se akoto ni mpenu so eno de abato no first one kwa na ye beto no tension e wo na no odin ti de Ghana ni bia hwe ni se ye beto aba ne be wie na asem de na asem akona bibia akoto ye de wo wi no o wi ni de o lusu no watran de ba bidin nya se ye to na fe be wi achi no ye nhye da hunu de o wi ni enti ye nsa nkọ to biem sa tension no sa trauma no Ghana for ye mpese ye be fam enti ye to a ye nyina ye mpie ni enkoto de ye kira adwene na kọ no ye kire wi a eno anu no na bibia e na no bia home that's right na ye wa obi be kase na de ade na abrane na nyina ma ye tuntum si ye niam mienu unim se otumfo Ajima Prempe the first ye befa no e ne call ye Seychelles no na return no 100 years in celebration ne koso weekend e wo Asante Mamu anya asem ketwa na achempemhene so unim se wiki ya no mo ye ne doti ye no eno da nchen a nyame adoma na wotwe bi smede na wotwe ukọ enkranza man mama me no di 105 years yes I think the one krata na ba kokra akapcha nana edutwumwa duda kani a otoso bienu 105 years nkranza hima na ye ba so na ye we na special sanse ye yan kasa ye nya ye papa bibia ye Dr. Nick Danso eji abiam oni di animu ne mpanimfo ye no ntutu ye nyina enti next week ye nyina so nkọboa nkranza man na nkranza man hima ye no so omunye e ma ne nye fefefe enti etuntumi Bible say di osu yani nsu ye we no bi wo party so no so betima frɛ bɛhyɛ white ye beba bena na ye ko yanim no na ye ka ne se no me nua no mo mema madaroma ya abibia no na wo ka ho ya mama mo na nyentia e wo ayaresabi ade a me fa ne se betie ya medwane akọ hospital no bema opeso ye hunu se na omo ye strong omo ho den ne titifie se ya wo bo na chi kra so wonko no se me fine no titifie ohun bema wo ye nipa system no enye extraordinary bia o nti wo ho na ho dodo wa ya akọ bokọ so ne de no ni mammo a ya mo no mo ate mema mo titi ya pa o dana ye no ni bi wo de ma ye no pa dan de na mo no no na ma ya ho den ye no e ma ho de o de o if I tell what it we ya wo hwe me ya no pay say me e so se wo mfa ko hospital na ye hwe ansa na wakọ adwuma sansa wo kọ bai wo ya busua nyina ti so BBC e be ha dwen why yedomu nyina nana yamfa the graphic the bokata no enhyase president inaugurates 80 education project eno no e wa ha na Keta constituency safe haven for NDC
ECOWA Global Peace Mission unveils blueprint for sustainable peace, and also one IEC destroys defective ballot papers for Ahafo voter regions. Into the Bokrata Daily Graphic and the Odebaye and so share Daily Graphic and must say also Mampania Kufuado Abanyi Bano and woman Suya and she say any Jumedia, baby and Quadabetina na omajinim de suku adan be ye watche foforo kra and a woman see o mashase ebia no what ho asema no nsia ka se we ka osudie no e che wosanso na isi no mo che se eye ballot papers no ahafo any fragmentemu de sinto ba ho ne ade no o mahye ni nyina o mo hye nso amanyoko bia na musini na owo hobi na Keta constituency no mo che se ho no che se uye NDC ni candidate na wo de awodada ate say hono NDC die mo ni obi a eni chempe wo ho. Ghanaian Times Democrat 80 modern educational facilities unveiled for diverse needs of students nationwide. Now, security expert cautions against influx of firearms into country. IGP calls for police media partnership to avert misinformation during elections. We and Ghanaian Times so they are the ban of Ghanaian Times Sabaman IGP Dr. George Akufu Dampare as he say no was supposed for some chefo ye be kan tuma boom na ya hwese abato ho komoni abato nsensema de yede brew ne de woso te ne bambo nyina no nkomodie no ebekoso kama na bambo mu nimdifo ba ko na echese nipa bia yo mfa kwati kwan so de atuo ene akode be wura man mu no omo chese eye hu ntimpanyifo nhwe na wo mfa nhyehyeye emra emisia no 80 modern educational facilities so a omampani akufo da hyase biebia no eno so da bokrata ya ka ho asem. It's not war, it's elections. IGP to parties. Now, election 2024 poll, Baumia 49.1%, Mahama 45.8%. Nti eno ho asem ena edahai na Rebecca Storms Ekropon for campaign. Eno so ewa ha. Delegate amane bo unse da na ka se run off the no krenie ye nyina ye yere ye ho na abato na nya one touch ne no ena enhwehwemu ba kwa betodwa nipa ne mo kasa ye ekeka ko be se 100,000 na emu no enyina so no chese obi anwini wo sa ba we die Professor Smart Sapon de abane de obi anwini nti 49.1 ema toma Dr. Baumia na 45.8 etoma omampede dada mahama eno ewo ha na IGP na kacha manyokwa wodo ni nyina se abato yekoi enye ko enye ntokwa so ati ase nti no eba ne yekoto de yekokrumuti akochitumi eno so ewo ha ba no enwumasua wosema aban no so dwuma wodie ni adan opa hotumi ewo ha Rebecca first lady eno mo chese wakopimo ekropon a obontoa e de ama MPP ene Dr. Mamudu Baumia. Enti ebeko so aka che Ghana for say election tension yem pese ebe wo ho no from 7 December akwakosi be 8 January ho baby debi eno nti de wose ye obi a wonim ne bia oto aba bia no aka chense mesere obese ne koto ne nya kwan ni bronya ene ye sie nyina ye pie se enipa over 18 million na e wo register no se mu be 12 million 13 million kra pie so omkwa akoto aba 15 million pie so omkoto aba pie be 9 December na ye hu de wini na ya prepare nya kwan akodi bronya and mind you election sika amanyokfo no e se wo election ne ho no Eko run of on be saying it times 2. Till they make an EU, on be saying it times 2. No more saying it times 2. Whoever wins, who says I can, or better can, or better so better can. Sir. And then yet, Sikabia and the baby, me, Yahusikana, no, better can. And it dream you know, send ye better about company a free hole, electoral commission, Nankasankasano, budgeter, ye chairman on, say, run of Bemois. Who say ewe kese what I say ni nyina ye nyoma yen as citizens e wo se yedwen ho sika na wo pese ye de be yi kwan sika na wo pese e bi ye de be ye bibi sonko e wo mpotem social amenities ne ho nkeka ho no one hwe best spending ni nyina wo election ti be wi election no ni asa akọ back to ground zero nti ni nyina ne se ye nyina be pie ni akọ akoto aba 7 December na de obe wi ni no wo wi ni one touch na ye koyanim Yemfa Republic Press no election security on high alert. Parties meet top shots ahead of elections. And no anyone some commissioning of projects not to bait votes upon Kroma
and I can say weak economy will always give birth to slow economic growth. Ni amate and the way atuga. Yeah, morning 10 ni tell Republic Press Badwam ye se ba no bambo ene ho sem abato yi mu a ase obia aso ye se nti mpanyifo nhye ntotoye na amanyoko ahodo ni nyina so no enhye mudwumadie eno achi nso no mo che so man no sikasem ekofamo a ya na emma eye enioma enyini enyuma enkoso nso nti ni amate na ekasa ewo he oponkroma irakojo oponkroma wono na oye works and housing minister wono so na wo mo chese wo mo ekwa akohye na omakoye commissioners ahodo na eno no nye se wo mo popa sa adwuma aban ye nyina ho ntoma so be ya obeto abama mo wo se enye sanete ebre ni na so eno ewo ha sei na Supreme Court ajaji fom yenu so na wo mo echese omo emma mo dismiss ye rafenyo making case no wo se ekoye 5-2 nteno ho asem de obokrata yi edi enchimu bi aba ewo ha ye behwe na ye de esi na ene abena ene me dofo pa bi birthday Golden Tracy oye gospel musician ewo Kumase ene Golden Tracy awoda na oye adwumadie bi de ne birthday no Heart of Worship ewo eye Kumase Brazen Altar Outreach Ministry eye Pankrono Bonsuom Golden Tracy happy birthday Nyankopon Shroud na onyo ministry no kese na ye de besi ni akọ ye de si ye be ba nyama beto ade aka ni nyina so edi ameje so ene abena pokua when Fatoma no so Tomano ane die himi so efem na na se abofodi ye ba sisi